नुंगाइबना गे लाइबक थीरबी तोइबा थौदोक्सिना मरम ओइरकांदा रिलीफ कैम्पदा लेरिबी इचासिंग इनाउसिंगी कोई गवर्नमेंटना सपोर्ट तौरगा माई पाबा स्टार्टअप की यूनिट खरा खनकत्लकांदा हाइरिबा स्टार्टअप की यूनिट सिंगदुना अदुगुम्बा लाइबक थीरबी इचासिंग इचनसिंग इनाउसिंग खुई केनोदा रिलीफ कैम्पदा लेबसिंगदु थबक पिहनबने मदुगी मी ngasiगी सिदैदा मी चहुम मुक्की डिस्प्लेस होने लेरिबा रिलीफ कैम्पदा लेरिबा मी चहुम मुक्की थबक पीबगी स्कीम अमसुंग ngasiगी ngasai wangang bi khiba Maryland gi khogi means startup ta state government na sponsor torga support torga mai pa ba start amna moibu amona thabak pibagi pot uninga sigi sidai da koina kangan sais ada nokoi mayam busu respect of jari kai kumna buchari aduga media gi marumapang aduga media gi khuthang la tabi riba sino mayam punama amuk khanai noluk chari yam nungai taba tanjani mission mama 57 mountain division ki army gi camp pas manung la thabak suba sangi bidagi tholuk tabagi ning launa nungai tana lainaba matam ni aimak Maharashtra gi politically yamna soba mai pakpa si minister gi wasak pagi koi mayam pungadabadu ai adagi excuse ni rakanda ai lamdam sida sumaina mi ema huji mangar ga leidi ngarang nahanda ngang nobi mayam sigi bagi mittagi pi kangna dringai dai kamaina lakadoi noi excuse to bio nei hairaga ai leaders indege excuse to ga satte ngarang nahan donor gi makhada pangthokpa noriski adu so especially city raga request towi ai hujik leiriba situation sida ina station thadok pai bado yum mai sakna leiraga ina mapan kramaina satkadage adu kadang excuse to bio nai excuse to ngasigi si di tangai fadana it a part of the struggle koi mayam na tawrakriba ngase khone lei kaliba ngasi khone mayam lengyan masamam ju huise madugi struggle mayam dugi ningsingba recognition toba sahi manga surakba Bharat Sarkar na ikhoi Manipur da pirakpada khwaidagi statehood gi matungda 1972 gi statehood pirakhiba nung thanaraga mayam irang tho matungda pirakhiba statehood gi matungda khwaidagi jati sigi oina indigenous population sigi oina state sigi oina positive oiba ekhoibu kanjanaba ama pirakpa haragadi masini yan hanbu goigini inner line permission atai di pi gi me am du yone sangraba 398 kilometer border fencing to biram de free movement regime free da sang thok jangin yaba thambirame singnabada ubada kapaga hatpada case laitaba armed forces special power thambirame kari afaba thambirame statehood to gi matungda party thagali habirakano politicalize hoge habirakano the facts sing thangwe isanapa Robin Hood kari gi sigdaba ai ngasai jo haigre dune ai namitu da jo haigi maram saba issue sing maram sana tawu matam sana tawu matam da kari gi praja wahan gadaba kari gi praja da sopan nangadaba matam sana tawu da bagini ngasi inland permit tabi namune honorable union home minister ngang khiba masai khoi kawbudong tawe
याम वाना फंग पोने स्ट्रगल मयाम दो अदुगी स्ट्रगल द याव गिबा जों दुरिंग से कोने लाई कलिबा अदुगी स्ट्रगल द याव गिबा जों दुरिंग कोइ ngase कोइना लेंगियान फी अम तो वसु या लगा कोइना व्यवहार टोक जरिबा करिगिनो इनलाइन परमिट सुकी मति इंपोर्टेंट वर्ड्स मणिपुर ngasi hingisi saba thakpadagi thawdagi thumdagi punamaktagi yanga kanda 70-80% di bharat ta depend toruga ko hingine aduguma bharat barshi mayam duna sangakpada athingba thamine matomda a parliament gi thingba thamjaraiba shishu bharat na ningkha tamaba matung da khoidagi ihan hanba amatangaiba state post independent da state ahum kaktani piramis karamba state tribal isili now sing 95% labor kadai da Mizoram da Nagaland da Arunachal da hariba state ahum sinatna post independent da su inner line permisi bharat ki jaga amata da standard de demand to badi ame hoji udum tarang bani even Assam Meghalaya Sikkim loi demand tore pide maram di article 19 violate to ge Indian citizen amoina India gi praja amoina India gi mafang khuding da chatpa yai leibi yai haibu violate to ge kari gi Manipur da pirei akhoi di tribal ngak to sreite akhoi di 52% general community na leiba jaga Mizoram tribal isili now sing 95% ni Nagaland tribal isili song 95% ni Arunachal Pradesh tribal isili now 95% only ekhoi Manipur se kaktane 52% general line inner line permit piris karigi the uniqueness and the peculiarity ekhoi gi leiba civilization culture tradition ekhoi gi physical anatomy leiba ekhoi gi mayam se Indian loiraga su mase makoi rear oina loba adu gi protect tok do yade ha si mamang da khanbiram ba ke doge haibani mamang da khalam madi ngasai ekhoi gi isa Robindra Shiramoy Robindra Shiramoy sokpa mayam kaya no hoji ko soina araga mayam mam leramgani adunida ekhoi na mase ngasi karigidamta masi pangthu ino hargadi achuksa wa potama zati sigi oiba noi ai khoidagi mayam ama noi depend tawruga su noi se noi gi da sangak pada khoi se permission yawruga sangage ko ina sacrifice tawraiba du bharat ki leadership do ai khoina thagat pangam drade khoi kana thagat se abnoi khoibo why we shall not appreciate them noi hingjaro ko noi ngachoro ko noi se yamna real oiba dugumba community ni tribe ni or peoples ni noi gi dam da protection ekhoi na pi ni na pi rai ba si da ju hanjan pangang dangang e pangchai de sai panau da lawe ekhoi masin swai da lana bai ju moi de ka tai nei ekhoi masin swai da ekhoi na nga ko ngam da bai ju moi loina tai nei yes tai na bam thok leader mani pan ba gi tai na bai hai but yam hanjan na tai na ba su nungai ti ekhoi ki dauroge na da hang se koi me amada nang toidu lale na haibe mohta what I have done ai contribution am ka nation is the like bra ai contribution am ka society is the like bra ai contribution am ka ai laikai the like bra is ai sana ai ki do grage na ko am ta hang na de ba me na to budu ngata ne ko na criticize tong ri se adu isa jong ka hang se adu ni ngasi ko na hang ba horis ngasi gi Manipur do hujik thang na ri ba awaba thanganam da bayai ai ngasai jo haibani ngasi ji kasong kulen da khoi dai ki sangai asoba building ne 2017 dagi to bune do covid ne kari ne manam nei dan loiba ngam do ngasi loiraga sangai ada ina haibani go to hills kari ge hokrino Puji singi gi silinau sing na mai thai sai to khrabani khara natan politically khara natan matamanda yam pangsai de sai rambani kari gi sathina development se imbalance wera me
साथीना वैरम खरजाने मसे अदुदनी आइना हेक एखोई गवर्नमेंट से लाखोगा go to hills चिंग करी वाली गेसे कोई खंगमम चंगे करी करी तौरिगे मधु खंगगा थबक पाइखटलगा मधु मेनखलअकांदने बंगसी अमत ओइरेस चपियो तमिंगलोंग ममांगी तमिंगलोंग दुगो हुजिकी तमिंगलोंग कमाय तौगे यंबियो खोंगसांग लंबी खतंग चटपद पुंग मंगा संगमबदो हुजिक just within hours ngasai ka song khulen yobada se ai now leisio se le honorable member mana hai ka song khulen dagina imphal yawna ho da pung nipan da change one day it took but now 1 hour de ore only pung amada masa yauri se honorable sigi laiba hujik singi change me am yembio development senapati ge yembio ji senapati ji imphal da gen infrastructure ngasi da gina sahi mangai matung da di infrastructural development ga ji imphal da gen senapati na leirani ukrul madu go to hills to salur matung da awat mayam do ura kan da neba koina go to village na ma horkrit go to village why to deliver go to hills da ho mayam awat mayam yenga kan da madu gi एखोई की पोट मयाम दो अमुक बजेट ता हापा कांदा सेंटर दा थार कांदा मधु अमुक तोर कांदा गो टू हिल्स तगी अमुक गो टू विलेज ला कांदा विलेज टू विलेज ला कांदा गवर्नमेंट से गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप मधु की इंप्लीमेंटेशन दुने कोई ना हो रखिस मधु तोर कांदा नि ngasi सिंग अमरी तम अनि की मरकता खेना बलैते पोट अमा लाखिस किदंग खेना भाइबो कोई उसन म किदंग हेलो रे पॉपी था खोट तो खर थेंगे रखना यान था लुब दगे बजे इरांग थोइसिन यां उसल लुब फतब लई मसिसु अदु द थेंना गिबनी अदुसु गो टू हिल्स न रे कोई खंगनर मोय अबदु थेंगनर मोय पूरा लोइर ग लेरम हुजि बाउ यंगो हुजि के क्राइसिस मरक सिदा कराई कराई जगह द पॉपी थारी के नोय मैम खंगबिरम गनि मधु की एडवांटेज अनड्यू एडवांटेज लौर काना कोई की सोसाइटी बु नुपी मसा मरी ड्रग का कोनन फाबलो थेंगना बिरमनी ना लंगथबाल द गुली मयाम फाबदो थेंगना बिरमनी सोसाइटी से कंजी हाबी दम का वार वन ड्रग कोबने बिरेन गी नते एकोई एनडीए गवर्नमेंट गी नते सोसाइटी गी ngasi हौरे बे यूथ अदुग तुंगी मिरोल जने यम्बी होइगे त मयाम सिबु कन्न बि दम तो जगी बनी अदुना आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट आई ngasi लेरिबा honorable Union Home Minister Amit Shah ji personally mana ikhoi Manipur gi damakta khanba honorable PM ngasa hai gi duni honorable Prime Minister Modi ji ne yadra kana honorable Union Minister na Home Minister na thabuk to mungam pote cabinet minister sing thabuk to mungam pote aduna masiguma Manipur da yamna complex hoiba Manipur gi situation je khanga kanda inner line permit पीबा बायोमेट्रिक लौना नबग याबा इलीगल इमिग्रेंट सिंगसिदी कइनोद सिंगदे अखोगी इनर लाइन परमिट की मखाद लागते इनर लाइन परमिट ओनली इंडियन सिटीजन द तोगदबनी अदो सर अखोगी ILPD पीबी रे अदो सर मपालोमदगी सोमदगी संगख्रिबा मयाम अमा अखोई द लेरकांदा अननेचुरल ग्रोथ मयाम अमा लेरकांदा अखोगी हाना अरीब लेबदगी याम हेनकले अखोई द याम चाउना ट्रीट लेरे हेबकांदा ए हाना होम सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी लोइन कौरकांदा इंडियन फॉरेनर एक की मखादा एवरी बॉर्डर एरिया द लेबसिंग से एवरी SP से दे आर FRO फॉरेनर रिटर्निंग ऑफिसर they can detect and they can deport. They can detect a foreigner and they can deport the foreigners. Indian foreign eki makada. Madugi provision dugi makada du dinang inner line permission apply to where the mina du di Indian foreigner eki makada nang sitor kana. You start biometric lawruga eye scan na chingba lawru kanda just detect oro adu deport onu process to wana. Formally, constitutionally तौजरुबा हौखिबा पोने कनामता दा कोई करिगमा मखलम तगी नफु आपु तौगिब लेते अदुना हुजकसु अखोई यूनिटी लेबा दरकार ले
We should be united. Salli bai issue se karino mangda tare bai issue se karino har kana khoi amat to na chungjin na bama sangi. Personal interest am ta leina de sidai da. Border fencing kha se have personal interest ro. FMR ka se personal interest ro. NRC to se personal interest ro. Drug popi mayam si na society si mangal e masi thing je personal interest ro. Personal interest amat ta leite sidai da. Sidi state ki ba ngasi khoina chahi manga subagi celebrate tawrise anniversary tawri ba pangtho ije sumaina matam mamada ngasi na khoi khoina wari baje lakada ba mirona celebrate tawgada ba dugumba thabuk tuning ngasi khoina tawris kalam na bagi ai gi thika gi nate Birena Bishojina Tika Amata Narubi Pishalok to may have been a table lunch, Irans. Lamma Moiming the Patata may have been a table. Levak Shibuka Mina can get the gay. Yes, suggestion Pibio, advice Pibio. Karikane Birena the Lisata Shem the Lisati do Mayum May Sakpagi. Me ma mang bagi leading at the Kramaisa to no ma Nungai Moiko and a country motor. I quigi might tay mark tagi Kariam Nane, Kawira than a Satrine. Why Kugi Kambu? Sing the other the honorable labor, Kariam not the honorable labor, positive way walk and conbusum the. I don't know my labor Sakot Kani. I quite punchen as please. Nasai Mayam the inner line permit key. Bharat Sarkar ne khoi gen to wirakriba to wiraiba hujik tawriba hujik su tawde habi gano government gi officer ama transfer nang adai da ngasi thare nang hayeng na nang adai da posting period na yaba adugumba arai ba issue mata na te pai di maps security movement bu hairasu battalion change to bu hairasu Sahi Chamaga Kuntrani Pulera Adugumba infrastructure Adugumba settled over Portama Muptor Pogaise. Yam Pong Sungangu at the body, my mamma. Barasarkana quick them to lepa if you have Laura Iba decision. Taura Iba Tabak Hoi, Yam Tuna Pame or so in Hibido. Sidi Sagilas Nang Sisa Nang to Nangi Copido Itakena, Kuchinaba issue na tebsi. It will take time. Matam Sangani. Fencing Kaba Matam Sangani. Bisa implement of Matam Sangani. NRC process of Matam Sangani. Even inner land permit. Inner land permit Sanabasahi Mangas were the Hujik how that we sincerely we are not implementing in the field. Officers in Imarakta, government employees in Imarakta, Masa intensely man lalam dabo ermbiyai, but nahan toromido yung. Provision the later report. Only labor yarisi, labor ki pass people yarisi, construction labor katane, construction ki. Ado hujiki to makai degi court loga pyramid nukang de bakery ni na pile rembe. Bakery ni na pile gale rembe duna sahi de lekshan lamba yauri. Ain na yade, law na yade, ek na yade. Aduna ekhoi ki, ekhoi so officer ma government employee ma we respect. But tauri ba thabak moi de action laure idu kar dei no. Aran ba ek to lana senar eba. Adun number 1 khwai de ki maru eba de ekhoi implement tauri ba execute tauri ba ekhoi se. Ekhoi sincere oi ba hana sangi. Ek phanayam na sema jo khoi na bu sincere oi dradi laiba kan manga moi ko. Ekhoi ki state yamna complex situation the labor state ni atai state ka manate. Ekhoi ki state se yamna complex oi bani kum na nei na bi mamang yengo awang yengo maning yengo makha yengo kum na yengo Manipur nungsi be sin lausing. It is my earnest appeal from the bottom of the heart. Yamna complex oi bani ekhoi emotion da sat kum se. We need a proper planning.
proper strategy, proper preparation. Akwai sangbani ko natana ngaki aduda du tawre wow aduda du tawre au na tawbuduna di lebakan mangamoy aduna mayamda ai akwai reciprocation tawba piba khara haise akwai thagatpa saise phattaba sing tawruktabagi aduga tawrukpa tagi so akwai thagatpa tamse Honorable Union Home Minister Amit Shah ji in lawriba role mana Manipur gidamakta honoriba cheliba chongiba semaiba policy program mayam se tung koina lakadaba tungi mirol chahi lising da kallaga ngaag lehoragdaba adum potuni sumnagi thika ama pirakpanate college am sanaba pirakpanate School lama lingna pirakpanate jati sigi kannana ba jati sigi ngakna ba laibak sigi ngakna ba ina pirakpa adum pone aduna masi pirakna ba or masi tana hona ba matam sangi hujikchu mayam na harsi kaidaurige se casualty su son ba yadaw mishi mina si kana go makharana hek pis lauru ba pis tugai dagi hona ba su mayam na kambire tungai yam nungaitaba ige punsida hantak buk nungaitaba leite wana khoi mayam sangna honadana margi silnaw sing unadana wari sadana thadawgi silnaw sing unadana wari sadana kanagi mizoram matang series of meeting interaction tawra kanda kasarda silsarda satana ani homrang meeting tawgana Peace, koi punna, peace lay deko, koi oi deko, na lauk thok mina dana, marne, maitay ne, kaya nungay ado yung momento. Ado githada una koi NRC ay, koi adu tawi, koi impada laki kain torok pa. Yam na encouraging way ba development naman laakanda. Mi patta ba karana. Insan laga jiri da thugay ki bado madu ishorna ba moy sungang apiro yung. Ishorna moy sungang apiro. Nada koi pis lama bani ai samak ahing na tumin na chelaga unada phong na unaba yadaba leaders sing unaraga manungda unaraga civil society unaraga silchar da ani rak law thola bani pis ahum suba lang thokada bagi numin ni khadang ai ba numin ne ba silchar da irang la halaga thugai bigirda Madu Ishor, Aidi Ishor yam Tazabani Pani, Amamangan Kaibe Ishorama, Moido Soidana, but Dandi Pigani. Ramdi Kanasu Quilan Pande illegal migrant Oigera, immigrant Oigera, drugs Oigera, whatever law of the land. Adugi, Niti Nio Matungina, or constitution. Inan constitution gi madugi matungina ek ki matungina tausi haibang atani tau haibang atani koi anagumam ta dekhoi ngasi bawbada ahenba police force adu ada senar gai koi haigi basuleite dawguda basuleite taugi basuleite aduna yawbiri ba senior citizen mayama musu yawbiri intellectual mayama musu yawbiri civil society gi mayama musu yawbiri satra gi sangsan singi leader mayam su yobiri aduna ai khoi gi only future kaida legya kana khoi unite hoibo khoi unity leise akhoi masen hunnogum si asoi batakna se suggestion pina se haina se aduga punjan lakanda khoi angtang chap manana lepok no mitu da ba akhoi manipur gi rang loi gani akhoi masela het sumaina sum tawle ri kak amuk insan naraga lay amanong insan naraga lay amanong insan naraga lay tawdi arroy United Nations da Mizoram gi the sangba refugees sing di fajana treatment away akhoi gi Manipur da sangba di jail da sup khubi na tam local media mayam am le jail da khoina karamba illegal immigrants sing refugees sing phugi bagi record lagi ne thengna gi bagi lagi
ओटखिबगी लेगेन रिफ्यूजी अमता कोई इल ट्रीटमेंट तौबगी मणिपुर करी ले लोइना आद संग सारेरगा चेंग चाक पीरेरगा आद बायोमेट्रिक लौरगा आई स्कैन लौरगा नेगेटिव कार्ड पाइननबा इंडिया के सिटीजन होइबे याननबा अदुगी प्रोसेस तो कुतनी कोइना तौबो अदुग लोइना चेंग चाक पीरगा थमे अना लायेंग मगा फम थमे अखोगी जाति से आ मेरे बागद योलगा करी कानगे हैब्रिद तौबो पोट ओरदी ओके तौबो पोट ओरदी हायोबा तौदो पोतो आदा तौयेदना हायरगा करी कानगे हैबनिदा पॉपुलैरिटी से करिनो पॉपुलैरिटी से ये थबक्तुगी मतुंग इन लाक्सगदबनी अदुना लोइसनजरकपदा असि याम नुंगाई सुमाइना आई मणिपुर प्रजा की म्यूट सिल्लगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अदुगा लेबिरिबा कैबिनेट कलेक्ट पुनमक पार्लियामेंट की मेंबर पुनमक भारत की मणिपुर की प्रजा सिंह ऑन बिहाफ ता नखोय मैम अखोइना तबिमल खंग उच्चरी थागतचरी नखोइना पीएब मणिपुर सिगी सांगलब हिस्ट्री बु मसक खंगबिरगा मतम सांगना सही हुंबु हुंबुद्रा हेना पिबिरमद्रबा नाथैरगा थंबिरमबा अखोय की मणिपुर की इंडिजिनस पॉपुलेशन बु कंजनबगी दमता इनर लाइन परमिट पिबिरखिबा मधुगी दमता भारत सरकार बु मरोइन बीजेपी की अदुगुंबा लेट एनडीए गवर्नमेंट सेंटर द लेरिबा बई हनना थागतचरी अदुगु लोइनना मणिपुर की मियाम इनर लाइन परमिट फंगनब होनबदा स्ट्रगल तौबिगिबदा यावबिगिबा मयाम पुनमक बोट हिल इन द वैली की मसिदैदा मथाइ थाख्रबा चानपा रॉबिन हुड मागी फैमिली अदुगा मसिगी स्ट्रगल सिदा स्टॉकमन अशोकपन क्या नंगखिबा अदुगुंबा इमा सिंह मरुमपांग इसिलनाव इसे इसिल मयाम पुनमक मणिपुर सरकार की तरफ तगी हन्ना थागतचरी लोइनना आई गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंगदा रोइबोइना पोट अमा फंगबुदु फंगबा मदुंग मदुगी इंप्लीमेंट तौबुदुनी कोने याम सेक्शन गदबसे इंप्लीमेंटिंग पार्ट 2 अदो इंप्लीमेंटिंग पार्ट 2 दी गवर्नमेंट की मेशिनरी सिंग नोइबदिना प्लीज सिंसर आई अतई कन्ना हायरोय जाति कन्नबगी पोनी मिसिंग यामजदब अखोयगी इंडिजिनस प्रूफ से कंजनबगी अदुगुंबा अमतंगाइब खुलाइनी मसि लाना सिनगनु करिगुम नसागी कानाब खरगी तोंजब खरगी येंगा कांदा लाना सिनबिगनु ngarang nahan thoiba thogdok to adugumado amhonna thon bignu adagi amana ngasai Victor na juhai gare joint secretary home na yum da bharat hambiba matamda or labor ne na porakpa matamda please do identify them first who's who moji kai deino karino moigi background antecedent kari kari mayam je khara check to biraga थम्बियो नत्रगदि एकता लायबिलिटी से नसागी ओनर दुसु लायबिलिटी यावबनी आइदि लाना तोरमगदि अदुना अदुगुम पोन मयाम दु यांकदा कोइ पुनसलगा अंगथंग अखोइ जाति से लेबाक से मपुंग फाब याम तोंगान टॉप टॉप आइडेंटिटी इपा इपुगी हाक्तगी लेरमबदो अदुमाइना थम्ब ngamnanaba होनमिनसी हना हाइजरगा आई मयामबु अमहना खरमजरी जय हिंद।